Gihimo ang turnover ceremony kaganihang buntag sa Police Bagani Hall, Camp Sergeant Quintin Merecido, Buhangin, Davao City. Din gihulipan ni Police Brigadier General Joseph Arguelles ang kasamtangang PRO 11 Director nga si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Mismong si PNP Chief of Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, ang nanguna sa turnover ceremony nga nagrepresenta kang PNP Chief General Nicolas Torre III. Usa sa mga hagit ni Arguelles sa mga opisyal sa kapulisan sa PRO 11 nga himamaton gyud ang ilang mga ginsakpan hangtod sa pinakaubos nga ranggo ug himamaton sab ang katawhan sa ilang AOR. I am honored to serve as your regional director, the RD of Police Regional Officer, and I pledge to uphold the high standards of integrity and professionalism in public service. Leadership that sets feet on the ground and empowers others will be our way of life. So I encourage our mid-level officers, our mid-level commanders, set your foot to the ground and talk to our men on the ground, down to our mid-controllers. At the same time, I am committed to introducing innovations that ensure we will deliver even better service to the people of Davao. Gidasig ni outgoing PRO 11 Director Police Brigadier General Rosete ang mga pulis sa Davao Region nga suportahan ang muhulip kaniya ug padayong bantayan ang katawhan sa Rehiyon 11. We'll continue to reach greater heights and uphold the honor of our batch with even greater resolve. For RD, Otep Argelles, sir, good luck and God bless you always in all your undertakings. Kay Sir Otep nyo, you're all in good hands. For all the men and women of PRO 11, thank you for your loyalty, your discipline, and your heart for a selfless public service. Let us continue to support one another and work for a bagong Pilipinas where every Filipino feels safe, respected, and protected. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang PRO 11, mabuhay ang Philippine National Police. God bless us all. Padayon, Police, Davaoenyo. Unang simana sa Abriling tuiga, milingkod si Arguelles isip direktor sa Southern Police District nga sakop niini ang Makati, Pasay, Taguig, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa ug munisipalidad sa Pateros. Miyembro siya sa PNPA Patnubay Class of 1995. Nagsilbi sab kining Chief of the Peace Process and Development Center nga nakabase sa Camp Crame sa Quezon City. Samtang si Rosete ang mihulip kang General Torre una kini nahimong Chief sa PNP og gireport nga madistino sa Campo Crame.